Good morning, YouTube. Welcome back to another video. Day 2 here in Kansas. I'm about to eat breakfast. Yeah. Day 2. So, everything's... Hey, yeah. Breakfast red. Uncle Bert and Uncle Lord. Mars, got it. Baby. Sawa ko. Everybody breakfast. It's already chora. Get it. Or no, masuk ke basket. Sorry, mommy. Cook. Thank you, mommy, for cooking. Get for Sir. Ya bu. Abi tori Chuukese ke po sarap ke? Hah? Bak. Ito ni mas. Chicken. Pues apa cakap sarap? Utang apa ni? Ini. Oh, baby's eating. What are you eating? Pancakes. Okay. Nili curry, chene apa tu buka? Apa tu? Dia perlu kau pengai Asia tu, kau meur misal ada bahas moni. Gara-gara meur mesawan. Bami kau momong komia. Ini meur kesana. Jadi orangnya iya kan balik. Saya mana nawe meur taksi korak nana. Ras lo kuang sana. Angin. Let me do it. Oh. I fixed it. I know how to fix it now. Yeah. Let me walk. Wait. Ya. Sesapun lemuan. Ada kami pelakana saya seperti dia. Banyak. Hai. Ya sampai ada dia. Asa safi. Kramba peki. Ada yang sepulai sampai lagi dia. Yang jadi juga lagi. Let's go. Ah, sebelah filter. Ini tanah pasti musuh. Sini apa sorna kan? Happy dah meter ko pau, murid. Kita kena ada nawat tu. Kau cakap what spray? Abdi meren mesti. Waktu lo kan ya lo mesti jaman. Oh, lagi sila ni Wan Mapri. Iti. Payah pikiran siya na lang ito. Sakaw. Nip. Dilan. Who's in here?
Huh? Come, I want to show everybody your house. Right, papi. Come on out. Papi! Oh wow, you guys live here? Huh? How long you guys been living here? Huh? You live in Kansas? Okay. Maave tetchili baby yei wa. Apuga. Fight a pitching? Oh, I'll be back, guys. You think you can hide? Elstan is tired. Oh, rasa nabe. Sebenarnya mau Olive Garden, ratipal no. All you can eat. Yeah. Hey, kira apa yang ada pek? RP treat ikärai, kissogiri RP. Kadang mau setelah kafitir, mana rich. So we meet rok kapara mau ikärai. Ya RP acik tu puri kep, agak tu puruk. Katangan niyo pansian Rama Pekia bisa take off. Austin. So actually, if you guys take care right now. All right. Yeah. Good. Okay. Now we're waiting for it to be seated at Olive Garden. Just waiting for our seats. Okay, ramon ito. Tapi pergi. Dan Kita nak kana, ya kamera. Kami kapag na inuti pa. seperti itu terpeuts cara sebako terpeuts. Siapa terpeuts aku? Tipo me read newspaper news sa statiri. Ya. Kau ni kira kau kiras. Ya malikilas tawan ikilas. Iya. Hindi tatawa. Nangis na rin yun. Basta. Uy, mama, may tubo-tubo ah. Basta. Kahit dati, namin siya, ay kusunin ako ng pasta. Pasta mo. Moon kay pasta. Thank you. Oh, Lili, dua baru. Iya, miulur tulik ni. Emi tori cek. Area karari karu ke prakri karo fotiki. आपका ना फतिकी डिग्री में भी है Oh, bueno. Aku ya mira po si sabiat. Selur ka. Sama mo ka tuloy mo sabi. Oh, mira, kasi naman. Wah, urabi pa dito. Kada mo sa pasta mo nga man. Ako me me tinwi. Pag puso y o ka mo Mexico. Ay, karado. Aka sa nasa ko. Pwede ko
sa buon. Chuukese sari, isabari. Apa sa buon mix. Ina minasa ka na marusa ko. Exactly. Api sa tulian niya. Which one? Aspen, which one are you eating? Iwa nakakasa. Chicken and shrimp. Apa ka na Iya. That's good. Can you put extra on mine? Do you have the Please? chicken gnocchi or the minestrone? Minestrone. Okay, give me 1 second. That's good. Thank you very much. Ito parang si selfie ko na. Barbie. Luwa te ko parang si selfie mo ang sa selfie te. More yan. Is there anything else I can get for you guys? Thank you. Ilan naman? Satiri. Sa wala nga takre na mo ko te. Satiri. Ika kawan sa mga nito. Dia ka sa gagawin mo na nam term. Ko siguro ka ga. Not every tour, man. You have you food. Ko siguro ka ga. Nahi sa Even you ka sponsor for char Korea ka char ya we. Vietnam ke. Ayan na. Mi vet arti. No, sudah setipe geria. Ano dia me. Dia dia ko de kai. More yan na. Watro. Ako mo manipulate. Oh, ika na ko. Aston, you take yours? That's your salad too. Kamin na. Kamin na lo poncha. Cheese. Where's mine? One cheese nugget. Minced homie. Yeah, pirat. Nawang ko aray ka. Pisi. Mer. Restaurant kaya dali board. Ano siya? Olive ya. Carton. Italian san numero di via carton. Carton ya. Momon na tuwan. Yan. Yan. Alright. Ya, pasó tiriro. Peggy. Ikan shrimp. Pagkatari mo ang sona. Ikan ini anak tuk. Ini arti sana yuk. Ini dia. Apa tu sekarang mau mi. Same way. Ini kuning tu sebenarnya. Ya. You want cheese? Just a little bit. Okay, tell me when. That's good. Any on the chicken shrimp carbonara? Yes, I want cheese. Smoking good. Shrimp scampi. Yes, please, extra. That's mine. That's good. Thank you. The chicken shrimp carbonara. Just a little. Okay. And any on the other one? No, they don't want cheese. And then chicken Alfredo. Did you say rigatoni? Careful, it's hot. Thank you. This is the chicken and shrimp carbonara with cheese. Ano ba, no? Ano natin? And this one's without cheese. Oh, okay. Hers is without cheese. I don't know. Sorry. And chicken Alfredo. Thank you. Anything else I can get for you guys? No, thanks. Thank you. Appreciate it. Corsado na. Sa kanya. Yan. Wow.
Yung bilis ang kuya sa mga ipar. Harus sebenarnya besar cerita. Ikan mau cerita sekarang tangan itu. Chicken. 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 Tena sembilan. Baik lah. Maksudnya tidak ikan kau akan buat perut subur. Biar orang na happy. So, jika ni pura pedesang, asal ni Stephen renang mo akan mau Aston, you like yours? kami wala masalah. Thank you. Thanks. We I don't know what I will take a seat. Tapi ya, ang wala po, sang receipt na. Ano kasi lang tayo ko? Mura namin. Aston, where's yours? Salad na. Ha? Masorling yan salad eh. Salad na. Salad na. Ang pal mo siya with ang salad.